chana bajan tria komti dinga pale kesara ni bil nang ni dia tidak sona Bible chakare lai kare koin kacabra kare kabumi dan Ejakia kantek simi ha chompiak na hiboi pasi kabumi si kan boi pasi suju andoi jana kha changka laki Pacian sina kha acham punga chiu hi kabumi si nan ma cha si kay ma phelo na a tua hi Subantu tiang injan ria egin kai kha alaki Pirai pecian bekan nakar kecil kefeter ni si Pirai nan infate ke mapcelau naca deku I Cuca hicang nan eyi hirai nan infate Goipa karan kantia Acina kongka nan cip si Betiang pecian itu cona pikuse Amen Acam alai Moboi pakai kacian, dam nanakan be nama thang thati kona cantha nanakan be cana si nalom nabi kan sim, ujana boi pa, nama cokan kam kulekan boi pa kia, ane zul na ipale kapale tiap terawi tipil na, ai minggal te boi pa pia pungkat kan si nalang kerin, boi pa sabria ifompi na pintuan akan Nakupang kay sise akabungtu upa na sise ng mani kan sinugan hulaka kan nisongbyal te mangi ka na arami kan nila koy parka kita manti ko na din sa kan program kan sinigan nisongbyal te ko sa kanisa ibibyal te sa mating ko na din sa papaji sumigaw sa nila sinatakaw sa pagkakapagsiya Keboi pasi suci Keboi sana Azul mahaikan Cepoyan kuli Sangka lagi Apa sih na lumlom labia Acim doa Acil Yesus tu kapet ha Hihi eu Kepumusi dina Jun hai sangka lagi Hihi lagu dinu Nan saya keten di isi Dia Yesus Yesus tu nak acim ha Sangre Venus surja akan jaman Boy pakan kecian akan dotu Kan boy paji sukri Boy pa misual naja achina Pilau naja misual sangreo Boy pa jarbia Ikomti hinga tingtuan akan ngay Nafalen akan silunganan Manyan tarin me chimlo Cuti jun boy pakan Yung naga tarin boy pa Narientuan ko nalen Hazam tharakan pehi boy ba Nuni thara lamakan koi thani Tharawnya kan upina ka boy ba ini jung kan jumare na tuan thani Nafalen hazam tharakan ila kona rinsa Imi suhamay sangreo Nesina kanibe Boy ba sulamangay mi Kancha boy ba thong thasi dia kamlo Kanun naga nang may koi kawkaw Kanun naga sinikan dezong vyal Tesu sa kanin chanta Yesus Kristus mausan ini sinatakan sa kanikan pagkasiyan. Amen. Jadi lepo nga.
Ritual ni nagmasulat ko kiro kan peksa nalay. Example koy kasna kumpa khetsa na he ang biji si. Sati le pasari kan sana zan le kan yang kalau ca sati le pasari Ritual ni nagmasulat ko kiro kan peksa nalay. Ilagulo ginguna chalga hiadmi kithishi dia jisumichin kacawin ang biji mausi. Tujuan tu impet na injang Boy bagan persian mesinalo na kan kita ngay ini sana naman yung tuna tang yang terpakai ini boy pa college yang sarawin pikilan ini kaya pun pada sini aku na kan peti ini sana tempo na kan peti ada sana tahu kita bersan boy pa mesinalo na kan sini Tujuan sama boy pa mesin kan punya sesuatu nara tadi mesin akan dipikirkan nama macam handong boy pa mesin suhani ikan dikata di dua jam dah boy pa nama dipikirkan lo sesuatu akan dipikau pencoba sisi pengendak sisi dari jomnya yang bersama penyusun
Yesus Kristus ini sinatapan sang penggerbatan siya. Terbakat siya dito na upasi Yesus ni nalatiang sarau lampay pinajur ni sana tang tiang akai pong dia pong dia matang tati boy pada dia pong tini kani kandi lak semua ati zuzal kucang cinta